Oui, on a très bien compris que le niveau, il y avait un bon niveau, même un très bon niveau. Les jeunes ont l'air motivés. Mēs, protams, ka pamanījām, ka skolā ir labs līmenis, ļoti labs līmenis, un kad audzēkņi ir ļoti motivēti. Par rapport aux visites même qu'on a pu faire, on a vu qu'il y avait des machines de haute technologie et un travail de qualité qui était réalisé en Lettonie. Mēs varējām arī saistībā ar mūsu darba vizītēm redzēt, kādas aparatūras augstu tehnoloģiju ir Latvijā pieejamas un kā māk vispār arī ar rokām strādāt. Nous avons pu découvrir aussi une entreprise de forge, un forgeron qui réalise un travail vraiment exceptionnel, une grande qualité. Mums bija iespēja pat viesoties un apskatīt, kā strādā ļoti augstas klases skalējs. Nous garderons vraiment un très bon souvenir et surtout nous tenons à remercier la directrice de l'accueil qui nous a été réservé, qui est vraiment exceptionnel. Protams, kad atmiņās mums šis brauciens paliks uz visu mūžu ar visu redzēto un vienlaicīgi vēlētos izmantot šo brīdi, lai pateiktu milzīgu pateicību skolas direktorai Edītei Bišerei par šo ģeniālo fantastisko uzņemšanu. Très bien, encore une fois l'accueil a été vraiment exceptionnel et donc on s'est vraiment tout de suite senti bien. Mēs uzreiz sajutāmies ļoti labi, jo mūs tik sirsnīgi uzņēma šai skolā. Et le fait que ça soit petit, ça change rien pour nous, c'est la même chose. Vai ir liels vai mazs, tas jau neko nemaina. Tas nav tas svarīgākais. Jelgavas amatu vidusskola sūta vislielākos sveicienus visai UNESCO lielajai saimei pasaulē. Mēs esam beiguši projektu Francija, Itālija, Latvija, 3 profesionālās skolas un 1 universitāte. Un šodien esam visi kopā. Viesmīlības speciālisti, pavāru speciālisti, konditori un, protams, visa Jelgavas amatu vidusskola. Un, protams, administrācija. As the project manager of the project Dîner au Château, I'm very happy to be here at Jelgava School of Craft to say hi to UNESCO and to thank them from the bottom of our heart. Paldies!